megalayapost.news. Uba Charles Marngar, MLA Kamahoti, Mentagasi, Ulala Ban Samtin Sobyeng, Shaki Sanspa, Nyop Santili Longyeng, Nakshinong Repair, Kibahab, Hamahoti Conspiracy, Hakaba Yakati Samtin, Lapulong Hashnong Nongjiri Riboy, Hababatay Katigurkom Samtin, Shilongyeng Baduna, Kayokakot, Uba Charles, Ulong Malasam, Shikiti Sanspa, Nyopsan, Malaiban, Kawegayeng, Bad Hakashiban, Kidan, Tendai Diligitin Sobyeng, Kabamut, Bakite Kilayok Priang Hadu Arpunyo Diligitin, Bad Kabalabiang Pura, Yaki, Bakin Penankam Hakabantap, Yaki yang Kisem. Kita ni kabala ayok bansam syakipat ba Kamahoti konstituensi kidi nak skim jong snem arajar arpulai arajar upsau yakaba kum MLA ula penyo syakipat ba hakisinong beper ki bahap Kamahoti konstituensi susu ula ongru ba hadian kene kan sadan biang ke jing samtin syakibai pat ki jaka pat IT syakitu ki badan kam sisa ke jing herap Lamparo Gisnong, Nyobata, Digidan Gisnong, Artli Gibraltar, kita ke Madan Umurlong, Badanung Jeri, kebangan Saleh, Masakai, Irogasni, Marba, yang langsung yang Ikalis, Gisnong, Sispasan, Kautam. Kini kencing, ayo kita skim Arajar kumba Sanspa New Santili Longyeng kemudian kepa raput kawai kejingro raput raput kemudian bisa lengdo lai pan Ramadan sebagai bisa lengdo idalang ezan megalayapost.news.